Mothoeso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele ditlhogo tsa dikgang. Tlhogo ya Lefapha la Thuto o kopane le dikolo tse di falotseng kwa tlase ga seelo se se beilweng ke lefapha kwa Ngaka Modirimolema. Mo go tsa bosetšhaba, Nthaveni o tlhagisitse dintlha tsa botlhokwa tsa kopano ya kabinete ya sešweng. Tsa boditšhabatšhaba, Tonakgolo ya Maloba ya kwa Kenya o tlhokafetse maabane a le dingwaga tse 80. Mo go tsa metshameko, Junior Springbok e ikatisetsa loeto la Europe la mafelo a Diphalane. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Lefapha la Thuto mono Northwest le tlhotse le kopane le dikolo tse di sa fitlhelelang seelo tekanyetso sa diperesente tse di fetang 70 sa go falola. Lefapha le tsweleditse letsholo la go kopana le go bua le dikolo tsotlhe tse di amegang mo didikeng go ralala porofense. Mokhuduthamaga Motsumi ga mmogo le batlhankedi ba lefapha ba ikapile ka didika tse di farologaneng go thusa le go rotloetsa dikolo tse di amegang go ipaakanya mo pakeng ya logato lwa bofelo lwa ditlhatlhobo lwa ngwaga wa 2025. Tlhogo ya lefapha Lengane Bogatsu o kopane le dikolo tsa sedika sa Ngaka Modirimolema kwa sekolo segolo sa English Secondary kwa Lichtenburg. Morago ga go emisiwa ga setlamo sa dibese sa atamelang dikgwedi di le mmalwa tse di fetileng, baagi ba dikgaolo tse di farologaneng mo sedikeng ba re ba gola lefapha go bo le sekegetse dilo tsa bone tsebe le go letla monaya ditirelo yo moswa yo itsisitsweng kgwedi eno fa ene simolola e bong Ikwezi Tasmika Joint Operation go dira. Bangwe ba bapagami ba ba ntseng ba tlogetswe ba gaeletswe ba ba akaretsang ba motse wa Kabe le Mmasutlhe gaufi le Mahikeng ba re ke phitlhelelo e kgolo go bo ba kgonne go dirisa dibese tseno go ya kwa ditirong tsa bone tse di farologaneng moso ono. Nna maikutlo a ka mabapi le go boela ga dibese mo gae go busediwa mo dibese ke ikutlwa ke itumetse ke golosegile ke lokologile mme le batho ba ba mo gae botlhe ba itumeletse go boela ga dibese gonne re sokotse thata mo nakong tse di fetileng mo dipuleng mo kae nako nngwe transport e re e palamang ga e tletse lo tla tshwanela ke gore lo eme le tlise ba bangwe gae e boe go lo tsaya lo tlise gae lo senyegelwa ke di-grocery. Ke mongwe wa batho ba ba itumetseng thata gore dibese be di buile. Ke rata go leboga Rev Wessels Moroeng le ba department ya gagwe gore be ba busitse dibese ba dirile tiro e tona thata jaaka rona babereki ba re senang dikoloi le bana ba sekolo go ya dikolong because ntse re sa fara thata re itse gore di-taxi ga di tsamaye ka nako and then di-taxi di a tura. Bese ra itse gore e cheaper than taxi and then e tsamaya ka nako. Le fa gone go busediwa ga dibese go lerile boitumelo mo baaging ba ba farologaneng, borra ditekesi bangwe ba Mahikeng ba nganga ka la gore dibese tseno ga ise di nne mo maemong a go dira ka ntlha ya fa di setse di tlhaela ditlabakelo dingwe tseo di letlang go dira go ya ka molawana wa Aforika Borwa wa dipalangwa. Ke le Chabedi mo Mafikeng mo taxi renkeng ya Montshiwa. Ngongorego ya rona ke gore dibese di teng ga re gana dibese di bereke mara di-number plate tse di bereka mo dibeseng tse ga sa province ya rona di-number plate tse di berekang tse di mo dibeseng tse dibese tse dingwe nna di-number plate yaanong ke ya go bereka yane so se senang number plate se tswa ko provinceng e nngwe like ke tla go bereka le one mme ke le mo Mafikeng mo Northwest gore a mme gone go ntse jalo a go maleba gore go nne jalo. Nna ke le taxi operator mme koloi yaka e feletse ke ngongorego e re nang le one eo ga rena problema gore dibese di bereke ebile ga re kgatlhane le dibese kgatlhano rona le dibese ya gore dibese ga re beretse ka mokgwa o tshwanetseng le tsone ka baka gore ga di a felela yaka transport e berekang ka batho tshwanetse e felele. Lefapha la Tshireletsego ya Baagi le Tsamaiso ya Dipalangwa mo porofenseng le kaile fa le retelelwa ke go tshwaela mo morerong ono jaaka le santse le samagane le go tseelwa kwa kgotlatshekelo. Elisa Batsile, Platinum Northwest TV, Mahikeng. Badirisi ba dibese kwa sedikeng sa Ngaka Modirimolema mono Northwest ba ikutlwa ba imologile. Seno ke morago ga gore Lefapha la Tshireletso ya Baagi le Tsamaiso ya Dipalangwa mono porofenseng le diragatse tshepiso ya lone ya go busetsa ditirelo tsa dibese go simologa maabane morago emiswa sebaka sa dikgwedi tse di fetang 8.
Tono ya dipalangwa Barbara Creasy le mokhuduthamaga wa ditiro tsa setšhaba le ditsela Sempe Elizabeth Mukua ba tla simolola loeto la tiro kwa Mahikeng ka moso go neela semmuso porojeke ya mafaratlhatlha a ditsela e weditsweng e isang kwa Kgorafama Training Center le go sekaseka tse di santseng di tsweletse. Tona le mokhuduthamaga ba tla diragatsa lenaneo la Operation Vala Zonke kwa Martin Street kwa Mahikeng le le tla akaretsang go baakanya karolo ya tsela. Ba tla senola dintlha tsa botlhokwa tsa go tlhokomela ditsela, segolobogolo ditsela tsa kwa magaeng le tsa temothuo. Re di wetsa fa tsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Tona mo boporesidenteng Khumbudzo Ntshavheni o tlhotse a tshwere kopano ya bobegakgang go tlhagisa dipholo tsa botlhokwa tsa kopano ya kabinete ya sešweng. Thulaganyo e ne supa kgatelopele e bonalang mo dikarolong tsa metshameko le tsa ikonomi ga mmogo le go bua ka dikgang tse di amanang le pabalesego ya setšhaba. O buile gore kabinete e lebogisa setlhopha sa bosetšhaba sa kgwele ya dinao sa Bafana ka katlego ya bona ya go tsenela sejana sa lefatshe sa FIFA sa ngwaga wa 2026. Mo letlhakoreng la ikonomi, kabinete e ne ya amogetse poelo ya Eskom ya diranta di le dibilione tse 16 ka Mopitlwe e neng e tlhotlhelediwa ke diphetogo tse di atlegileng le boeteledipele jo bo nonofileng. Seno se direga morago ga malatsi a le 150 ntle le kgaogo ya motlakase. Tona o rometse molaetsa wa matshediso wa kabinete go Zimbabwe le Malawi moraga loso la baagi ba le 43 mo kotsing ya bese gaufi le Makhado kwa Limpopo ka la Tshipi. This milestone comes at a time when the country has marked another extended period without load shedding, with over 150 consecutive days without load shedding, which is a clear indication that South Africa's electricity supply is stabilizing. Eskom is now prioritizing elimination of load reduction in the next 12 to 18 months. Load reduction is currently implemented to safeguard critical infrastructures in areas affected by high energy losses and illegal connections. So communities can assist us in the fight against load shedding by removing and refusing to do illegal connections. Izinyoka Nyoka must go. N1 North Makhado, Limpopo cross-border bus accident. Cabinet extended its condolences to the governments and the people of Zimbabwe and Malawi on the loss of 43 lives of their nationals who perished in a bus accident along the N1 North in Makhado, Limpopo on Sunday, the 12th October 2025. Cabinet further extended well wishes to the 48 casualties who remain in hospitals across Bembe district of Limpopo province. Cabinet is saddened to note that this accident was unnecessary and preventable if the road traffic regulations were adhered to and enforced, and called on all road users, in particular public transport users, to obey the law by using only roadworthy vehicles, avoid overloading of both passengers and luggage, and driving safely. Furthermore, Cabinet expressed its disappointment and disquiet about the buckets of antiretroviral drugs and other prescription medications, condoms, I'm sure they can be fine, which were discovered among the wreckage of the bus with no documentation for medical cargo. A full-scale investigation has been launched, and law enforcement agencies are also treating this accident as a potential case of pharmaceutical smuggling. The theft of prescription medicine, in particular ARVs, also undermines the fight against an HIV-free region, because people who are using those medications, because they are not continuous, they are going to develop resistance, and thus creating a problem for the fight against ARV. And South Africa, as the largest, as a country facing the largest HIV pandemic, are going to be worst hit by that. So as South Africans, we need to stand strongly against those who steal our medication. Cabinet calls on all foreign nationals to be well-mannered guests in South Africa and reminds everyone that it took a lot of effort to stop the recent unsavory treatment meted out against foreign nationals at local clinics. Unfortunately, the proof that confirms brazen theft of medicines from the government clinics do not assist efforts to restore conditions for foreign nationals to access public health care in South Africa. Cabinet extended its appreciation to the Limpopo provincial government for its swift response in providing medical treatment to the injured and the recovery of the remains of the deceased. On health,
on the fight against HIV/AIDS, Cabinet was updated on the proposed rollout of the HIV prevention drug, Lenacapavir, scheduled for release in March or April 2026. Lenacapavir is a revolutionary long-acting HIV prevention drug that offers protection for 6 months with just 2 annual doses. The initial rollout will focus on the 23 high-incident districts across 6 provinces, targeting approximately 360 high-performing public clinics within these areas. The rollout will further bolster government's fight against HIV/AIDS and our goal to reduce new infections to below 0.1% by 2032. On international relations, the US government approves PEPFAR Bridge Plan for South Africa. Cabinet welcomed the approval of the PEPFAR Bridge Plan for South Africa to the value of $115 million for a period of 6 months from 1st October 2025 to 31 March 2026. The PBP is meant to ensure uninterrupted HIV service delivery in South Africa by supporting HIV/AIDS service continuity and prioritizing country-specific needs and life-saving impact. Cabinet expressed its appreciation to the government of the United States of America on its commitment to supporting and sustaining progress in the fight against HIV/AIDS. We all now have a responsibility to make sure the efforts both by government and the international community to fight HIV/AIDS are not regressed, and we can achieve our 0.1% by 2032 with a target of an HIV-free society later in that period. Presidential working visits to Ireland and Belgium. President Cyril Ramaphosa's recent working visits to Ireland and Belgium on the 8th and 9th of October 2025 have further deepened South Africa's international partnerships and unlocked new avenues for trade and investment. During the Belgium visit, President Ramaphosa participated in the Global Gateway Forum in Brussels from the 9th to the 10th, where 11.5 billion euros, which amounts to 229 billion rands, a Global Gateway investment package to South Africa was announced by the European Commission President. The package commits to raising European investments in the country by 173 billion rands in a just energy transition, 24 billion in just component, and 20 billion in infrastructure and connectivity, and 6 billion in building the pharmaceutical value chain. Cabinet welcomed the investment package and the impact it will have on economic growth, job creation, local businesses, and infrastructure development. G20 countdown. The countdown to the G20 Leader Summit has begun in earnest, and we are left with a few days to host the nations of the world in November in South Africa at the Nasrec Expo Center in Johannesburg. President Ramaphosa undertook an inspection in Loco on Friday, the 10th of October 2025 at the Nasrec Expo Center to get appraisal on the venue preparedness. The Gauteng provincial government, supported by the presidency, also undertakes weekly infrastructure readiness assessment meetings to assess the readiness and gaps requiring intervention as we prepare to host the G20. And all is on course. South Africa is ready to host the G20. Cabinet decisions. Final Integrated Resource Plan, IRP 2025. Cabinet approved the final draft Integrated Resource Plan 2025, which is a long-term plan designed to map out the country's electricity mix or energy mix, aiming to balance supply and demand while considering environmental impact and the cost of electricity. The final policy presented to Cabinet represents a 2.23 trillion rands investment that will define South Africa's energy mix for the future. The plan aims to reduce the environmental footprint of electricity by limiting both global and local emissions. It focuses on addressing immediate capacity constraints and planning for long-term goals, such as achieving a net zero electricity sector by 2050. The IRP 2025 is an improvement to the IRP 2023 that was approved by Cabinet previously. Government Communication Policy 2025. Cabinet approved the amendments to the Government Communication Policy 2018 to have the Government Communication Policy 2025.
The policy responds to changes in the communication environment, ensuring a well-informed public by coordinating government communication to ensure that it's coherent, seamless, and provide government information in a timely, accurate, and accessible manner. The policy, which is aligned with the MTDP 2025-2029, applies to all three spheres of government, including their agencies and entities. In the context of the Government of National Unity, the policy will provide guidance on the coherence of messaging, in particular on matters of government policy and national interest. Nation Brand Central Idea and Country Repositioning Strategy. Cabinet was appraised on the results of the recent Nation Brand Reputation Study conducted by Brand SA. Cabinet approved the country repositioning strategy, which defines South Africa's core nation brand value proposition. The strategy is built around coordinated communication, targeted stakeholder engagement, and country-specific messaging to ensure resonance across diverse markets. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Tonakgolo ya maloba ya kwa Kenya, Raila Odinga, yo nnileng mo ditlhophong tsa boporesidente lobaka lo loleele, yo nnileng le thotloetso e kgolo mo botshelong jwa sepolotiki kwa nageng eo, o tlhokafetse maabane ka ntlha ya bolwetse jwa pelo fa a ne a le mo loetong kwa India a le dingwaga tse 80. Loso la gagwe lo tlhomamisitswe ke bookelo jwa kwa Kerala State kwa India ko a neng a isiwa teng. Tonakgolo ya India, Narendra Modi, o buile kwa Twitter gore o utlwise botlhoko ke loso lwa ga Odinga, a mo tlhalosa jaaka monna yo tlotlegang thata mo pusong. Mo mafokong a go mo tsamaisa sentle ba ne ba tlhagisa boineelo jwa gagwe jo bo tlhomameng mo pusong ya temokerasi. Go ne ga neelwa dikgare le matshediso kwa ntlong ya gagwe kwa Nairobi, mme mongwe wa ba neng tota ba ne ba isitse matshediso e ne e le Moporesidente William Ruto. Sesenjana Odinga o ne a dira tumalano ya sepolotiki le Ruto, a kopanya lekoko la gagwe le puso. Le fa go ntse jalo, keletso kgolo ya gagwe e ne le go nna moporesidente wa Kenya, a latela se mo ditlhophong di le 5 mo dingwageng di le 30 le go bona tshegetso e kgolo. Nako e a neng le gaufi thata le go tsaya tota le go nna moporesidente e ne e le ngwaga wa 2007 fa a ne a fengwa ke Mwai Kibaki yo o neng a le mo maemong a boporesidente ka nako eo. Le fa a ne a sa atlega mo bathong ba le bantsi e ne e le motlotlegi le moeteledipele wa puso yo e neng e le molwela ditshwanelo. Dikutlafatsa boditšhabatšhaba, mme re tsena mo go tsa kgwebo. Johannesburg City Power ya re dira ka natla go rarabolola sekoloto sa diranta tse bilione e le nngwe se se kolotang borakonteraka. E tlhomamisa fa go nnile le boipiletso maabane kwa ntle ga dikantorokgolo tsa yone. Boipiletso bo mabapi le dikgotlhang tsa dituelo tse di neng tsa tsusiwa ke borakonteraka bangwe ba ba neng ba kile ba na le seabe mo porojekeng ya motlakase ya matlo kwa Vlakfontein. Mo pegelong e rebotsweng ke City Power, motsamaisi mogolo Isaac Mankena a re maikarabelo a go duela borakonteraka a lefapha la matlo jaaka porojeke e tshegediwa ke lone ka matlole. Setlamo sa motlakase sa City Power se amogetse dingongora le matshwenyego a anameng a tlhagisitsweng ke borakonteraka ba le mmalwa mabapi le dituelo tse di diegileng. Setlamo se se kaile fa se lemoga kgatelelo e e bakilweng ke ditiego tseno, mme di amanya thata le diphetiso tse di santseng di dirwa ke toropokgolo ya Johannesburg. Jaaka setlamo se se laolwang ke mmasepala, lotseno lwa tiro lwa City Power go akaretsa le dituelo go borakonteraka le batlamedi ba ditirelo lo ikaegile ka tshegetso ya matlole go tswa mo mong e leng toropo ya Johannesburg. Go amogetswe matlole a lekanyeditsweng mo dikgweding tse di sa tswang go feta a sa lekanang go akaretsa ditshenyegelo tsotlhe tsa tiro tsa setlamo ka ntlha ya dikgatelelo tse di anameng tsa matlole tse toropokgolo e lebaneng le tsone. Dikgoreletsi tseno ka fa letlhakoreng le lengwe di amile bokgoni jwa City Power jwa go duela ditlamelo tsotlhe tse di saletseng kwa morago ka nako.
City Power e rulagantse dithulaganyo tsa go buisana le borakonteraka go tloga gompieno go fitlha kgwedi eno e tlhola malatsi a le 22 go tlamela ka dintšhwafatso, go tlhalosa ditsamaiso le go samagana le dintlha tse di saletseng kwa morago. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Lenaneo la Under-19 Academy ke projeke e kwa pele go ya kwa go tlhopheng setlhopha sa semmušo sa Junior Box se se tla tshamekang mo kgaisanong ya rugby ya Under-20. Gape go akareditswe mo setlhopheng seno ke batshameki ba le 17 ba ba neng ba emetse naga eno ya Under-18s ngogola, le ba le 9 ba ba neng ba tlhophilwe go tsenela setlhopha sa A sa Under-18 sa ngwaga o fetileng se se supang bokgoni jwa lenaneo la Elite Player Development. Ga go ope wa dikolo tsa naga monongwaga kgotsa baemedi ba Under-18 ba ba neng ba akarediwa mo setlhopheng sa Under-19 ka ntlha ya ditlhatlhobo tsa sekolo, mme ba tla akarediwa mo dikampeng tse di latelang tse di golaganyeditsweng kgwedi ya Sedimonthole le Ferikgong. Mokatisi wa Junior Box Kevin Foot a re kampa ya Stellenbosch le leeto la dibeke tse 2 kwa moseja di naya batshameki tšhono e kgolo ya go itemogela go tsamaya le go golagana jaaka setlhopha. Baatlelete ba maemo a kwa godimo ba Aforika Borwa ba tsenela dikgaisano tsa boditšhabatšhaba mme gape ba keteka diphitlhelelo tse di botlhokwa mo nageng eno. Baatlelete ba bomme ba ba akaretsang Buhlenghleko le ba bangwe ba bararo ba sa tswa go wetsa karolo ya bone ya ntlha ya semmuso ya go ikatisa kwa Jakarta pele ga dikgaisano tsa FIG Artistic World Championships. Ga ba gare go ne ga nna le dipholo tse di kgatlhisang kwa dikgaisanong tsa bosetšhaba tsa acrobatic gymnastics. Dipontsho tse di gaisang kwa dikgaisanong tsa bosetšhaba di supa Divson le Kenneth Hart ba ba boneng dimetale mo kgaisanong ya senior mixed pair e nang le kgaisano e kgolo. Regan Bellingham le Rachel Williams ba ne ba gapa maemo a ntlha mo kgaisanong ya ba ba fa tlase ga dingwaga di le 9 mo kgaisanong tsa naga tsa gymnastics, mme Gauteng e ne ya gapa gauta, silifera le bronze. Kwa Jakarta, setlhopha se se eteletsweng pele ke batshameki ba di-Olimpiki Caitlin le Naveen Darius se tlhomile mogopolo mo go ipaakanyetseng tsa bofelo. Setlhopha sa Aforika Borwa sa basetsana se tla gaisana kgwedi eno e tlhola malatsi a le 21 metsotso e le 30 morago ga ura ya 4 thapama. Re duetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang. Solofela kgaso ya Seesemane ka moso mantsiboa ke o tshepile mokate mothweso sala sentle. Cut.